Tā, labrīt visiem puišu meitenes. Netīšām atkal YouTube kaut ko man parādīja. Un, protams, kad es vienmēr YouTube uzmetu aci mazliet, kaut vai dažas sekundes vai minūtes un paklausos. Jā, jo, es vienmēr visām savām mācībām, ko es pats esmu izlasījis, ko es pats esmu tātad no tā izlasītā izsecinājis, sapratis, es vienmēr mēģinu atrast arī apstiprinājumu, teiksim tā, visā globālajā pasaulē caur YouTube, ja, citu cilvēku domās, izteicienos, un vai tiešām gadījumā es kaut kur nekļūdos, ja, vai nav tā, kad es, teiksim, kļūdos, un esmu vienīgais tāds fanātiķis un traks un neprātīgs un bezprātīgs un kāds, ja, un jums te stāstu un mācu, un beigās es uz pasaulē uz visas zemeslodes viens tāds, ja. Un te man piesaistīja tāds interesants nosaukums, ja, redziet, kā noteikt antikrista garu. Es tā domāju, labi, protams, jūs ziniet, ja, kad tur Bībele ir pret to, kad sieviete tur ir mācītāja un blā, 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 bet, katrā gadījumā, tas ir cits stāsts, bet es domāju, labi, paklausīšos, ko tad meitene, dāma, kundzīte stāsta. Jā, stāsta. Lūk, un es jums teikšu tā, es paklausījos dažas, laikam, pirmo minūti, un tur bija runa par Allanu Pariancu, mīļie cilvēki. Paklausieties, jā, Allans, Pariants un visi pārējie. Un es biju šokā, es domāju, nē, man tas ir jāuzfilmē Latvijas auditorijai, ja. Paklausieties, es to ņemu šo visu vērā, kā priekš Allana Parianca, bet varam likt iekšā jebkuru citu uzvārdu Latvijā, ja tās pazīmes, ja tās pazīmes, par ko kundzīte stāstīs, atbilst kādam citam, bet es uzreiz izkodu Allanu Pariancu, jo es pa viņu cepos, jā, un viņam bija šitā visas naudas tēma un manta bagātība, tad paklausieties. Дух Антихриста. Мы знаем, что дух Антихриста был еще во времена Первой Церкви, и уже появилось много антихристов, как писали апостолы, да? И дух Антихриста, он будет сопровождать всю нашу церковь до конца времен. Что такое дух Антихриста? У него есть определенные признаки. Недавно мы с мужем слушали одного набирающего популярность проповедника и были увлечены его прекрасным богословием, хорошим знанием Писания и той искрой жизни и свободы, которую он несет. Но внимательно посмотрев дальше, мы поняли, что человек с духом Антихриста. Что это такое? Дух Антихриста очень похож на Иисуса Христа. Очень похож. Он привлекает абсолютно тем же самым, что Иисус Христос, но у него есть свои цели. Первое, на чем спалился этот дух Антихриста, это любовь к деньгам. Redzējāt, uzliku pauzīti. Puiši un meitenes, vēl viens cilvēks jums pasaka to pašu, ko es. Ļubovs k деньгам. Allans Pariants par to vien tikai runā. Tikai par to runā nauda, manta, labklājība. Un pat ja viņš arī kaut ko savā runā iepina vēl, pieņemsim cita tēma, tad tik un tā tas viss grozās ap naudu, mantu, bagātību. Tātad redziet, tas ir antikrista gars, un kāpēc es saku, Allans Pariants tur sin pa gibeļi, un paskatieties manus visus video par Allanu Pariancu, es tikai par šo vien cepos, un redziet, tātad vēl viens cilvēks tieši to pašu pasaka, ļubov k деньгам, ejam tālāk. Вот как Иуда, который был один из 12 учеников, который предал Христа, носил с собой ящик с деньгами, ни с кем не делился особо, там из него брал. Ему очень хотелось быть поближе к денежкам. Поэтому человек, который проповедует Иисуса Христа, как бы и говорит проповедь, он хочет быть поближе к деньгам. Он хочет больше денег, он проповедует процветание, вот у всех оно должно быть, иначе вы неверующие. И он сидит на этих богатствах и старается с ними не делиться.
Потому что когда к апостолам приносили деньги, апостолы не сидели на этих деньгах, они были просто распределителем этих денег между всей общиной, чтобы у бедных не было недостатка. Это не были деньги апостолов, да, им приносили, но это не то, что он сидит. Они у них не задерживались. Второе, на чем спалился этот человек, это, я не могу сказать, что извращение Писания. Все мы как-то так или иначе извращаем Писание. Но некая такая слепота на определенные места из Библии, и если ты приносишь этому человеку, говоришь, вот смотри, тут же вот так написано, то человек просто отвергает целый кусок из Библии, целую доктрину, лишь бы оправдать свое мнение, свое богословие, так сказать. Можно сказать, что этим страдают, в общем-то, все деноминации. Все деноминации. Согласна? Вот это один из признаков. Потому что по одному симптому мы не можем отличить. А по многим симптомам уже делается болезнь. Никто не ставит болезнь по одному симптому. И следующий симптом – это царствование человека. Когда вы видите людей, что один только пастор, максимум его жена и помощник, и больше служителей нет, это, к сожалению, дух Антихриста. В большей или меньшей степени этим заражены все церкви. Не должно быть так, что только пастор и только он питает, а у остальных нету Слова Божия. Просто идет вопрос, если у тебя прекрасное такое богословие, такое шикарное у тебя Слово от Бога, твои члены церкви должны просто бешено расти духовно. А если они бешено растут духовно и очень быстро, они входят в призвание. И они тоже будут иметь служение. И служение будет яркое, потому что их кормят качественной духовной пищей. Где они? Где они у тебя? Почему ты до сих пор один на сцене? Почему ты до сих пор только ты можешь говорить? Jā, te es uzreiz uzliku uz pauzi, jo prātā nāk uzreiz pie jums Mozo Linkēviči, ja? Kāpēc es eju un cepos pie viņu pasākumu vietām ārā? Jā, jūs teiksiet, bet viņiem taču ir Marks mācītājs, dēls, ja? Un tur Jareti un Dani, kas visi ir atkal tur radi, ja? Mīļie cilvēki, pilnīgi pareizi. Es nezinu, kas ir Rižeščonoks, ja? Kā tas ir radies viņu vidū, kā tādu mācītāju, kā saka viņi, izcepa, ja? Nezinu, vai arī ir rada gabals vai kas vai ko, bet te tieši tas par to ir stāsts. Atgriežamies. Jelgava mirst, ja? Jelgava iet bojā, neviens nekur neiet glābt, ja? Jo notiek kā trešdien un svētdien sanāk kopā no kancelēm vienas tās pašas 3 vai 4 vai 5 sejas, es varbūt kādu nenosaucu, tulīt tu teiksi, kā es teicu, kas tur bija Dans un Rižeščonoks un tur, bīskaps, var sakot, tad vienās rokās sastāv Jelgavas draudze, ja? Un tas ir visticamāk arī Latvijā ļoti daudzās vietās, ja? Jo Dievs ir gribējis. Pilnīgi pareizi, mans cepiens ir par to, kur ir evaņģēlisti Latvijā vai Jelgavā vai jebkurā konfesijā, kur viņi ir izaudzināti, kur viņiem ir dots vispār vīzija, redzējums tādus audzināt un darīt ja, pilnīgi pareizi. Ja runā 1, 2, 3 vai 5 un visu laiku 30 gadus, ja, tad nekur nekas nevar izaugt, ja. Visi sēž adepti zālē un sēž savās vietās un ne gara dāvanas, ne aicinājumi, nekas nevar izpausties pareizi. Твое прекрасное слово. Piedodiet, reklāmas, suņi. Почему? Где остальные? И ты допускаешь на сцену только тех, которые говорят.